Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found. Muraho neza, mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana, imigisha ituruka ku Mana ibagereho. Ijambo muhirwa, uyu munsi tukaba tugiye gukomeza tuganira ku Giheburayo, ku nyuguti z'Igiheburayo nk'uko mubyibuka. Ubushize twabonye izi zikurikira: Aleph, Bet, Gimo, Dalet, He, Vav, Zayin, Het, Tet, Yod, Chaf, Lamet, Mem, Non na Samer. Uyu munsi tukaba tugiye kureba Ayin. Ayin yandikwa itya: Ayin, Ayin, cyangwa se mu Giheburayo ikandikwa Ayin. Aleph, Yod na Nun Sufit. Ikaba ifite umubare uyihagarariye 70. Umubare 70 cyangwa se 7 tuzi ko ari umubare w'Imana. 70 ni umubare w'Imana. Ugenda ugaruka muri Bibiliya ukutugenda tuyisoma. Ayin isobanuye amaso. Amaso. Nuvuga ngo amaso. Bivuze ngo Imana ireba byose kandi Imana iri mu isi hose. Ese Imana iri mu buzima bwawe? Ni gute Imana iri mu buzima bwawe? Ese ukurikiza ugushaka kw'Imana ukemera kuyoborwa n'Imana? Ibaze wisubize. Imana yaduhaye amaso ngo turebe. Turebe iki? Turebe niba tugwa. Nitujya kugwa tugaruke Imana tubeho. Rebesha amaso Imana yaguhaye rero, nubona ugiye kugwa ugaruke wigorora n'Imana. Imana ni imbabazi izakwakira. Reka turebe icyo Bibiliya itubwira ku maso. Matayo 6:22. Itabaza ry'umubiri ni ijisho. Ijisho ryawe nireba neza, umubiri wawe wose uzaba ufite umucyo. Ariko niriba ribi, umubiri wawe wose ufite umwijima. Nuko umucyo kurimo n'ubu umwijima, mbega uwo mwijima kuzaba ari mwinshi. Uramutse ugize urumuri rwawe wo kugira ngo rube urumuri nyarwo rukaba umwijima, uzaba mu icuraburindi ry'umwijima. Rero uyo mu icuraburindi ry'umwijima, kanguka ukurikire Imana ikumurikire, ukurikire urumuri nyarwo rw'Imana. Nongera nkavuga nti ayo maso yawe yarebeshe neza kugira ngo atazatuma umanika umutwe wawe. Amaso yawe yarebeshe neza kugira ngo atazatuma umanika umutwe wawe mu kimwaro. Utazakurwa n'isoni kubera amaso yawe kuko wanze kureba. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom. Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found.